Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada. Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 30-ı salı günü. İşgal altındaki Yarımada'nın İslam Terek rayonundaki Жемчужина Крыма koyunda Kırım Tatar evinde tıntuv geçirildi. 7 saat devamında yerli sakin tüken satıcısı Dilever Gafarov'nın evini tınttı. FSB hadimleri sabah saat 4'te kapını yıkıp evge sürüp kırdılar. Evde Dilever ve umur arkadaşı bulunaydılar. Rusya Tehlikesizlik hadimleri tıntuv geçirilivini geçirmek ruhsat bergen kararını göstermediler. Dilever'nin evinde silah ve narkotik kıdırılgan. Onun bilgisayarı, telefonu, vesikaları, Ukrayna ve Rusya pasportları alındı. Kendisi ise Akmejdi SIЗОсына alıp getirildi. Поначалу не говорили, в каком направлении, но потом... Başta Niyerge alıp ketkenlerini aytmadılar. Sonra Ahmejitki alıp ketkenlerini attılar. Bir türlü vesika kaldırmadılar. Telefon, bilgisayar alındı. Sonki Kırım Tatar tamgası ile bayrak taptılar dediler. Kiyev'de ülke içinde koçup ketmek mecbur olganlar forumu başlandı. Rusya tecavüzü sebebinden öz evlerini kaldırmak mecbur olganlar hukuk koruyucular ile birlikte hayati meselelerini müzakere etmek için toplaştı. Esas sualler arasında sosyal ödevler ve pensiya sualleri ve dolaşım serbestliği. Saylavlar arifesinde ise saylav hakkı suali de koşuldu. Ülke içinde koçurulgan şahıslar Ukrayna prezidentini ve proporsional sınlav sisteması boyunca parlament yarısını sınlay bileler. Yazık ki ama majoritar sisteması boyunca ve onlarga en yakın olgan yerler kimiyetini saylap olamaylar. Kiyev'de Kırım siyasi mabüslerinin balaları yazgan inşalarının jiyintığı neşir etildi. Benim babam Karaman adlı buklet Kırım Tatar Halkın Meclisi yardımı ile neşir etildi. Bunun ile buklet da İngiliz tiline tercüme etildi ve neşirge hazırlandı. Kırım işgalinden son babaları gayip olgan ya da Rusya hukuk koruyucuları tarafından tutulgan balalarının hikayeler jiyintığı 15 hikayeden ibaret. Сегодня мы понимаем, что более 100 детей... Bugünde 100'den ziyade bala Kırım'ını zapt etken tecavüz milletinin kurbanları oldu. Bizim maksadımız yalnız balalarga kol tutmak değildi, ama yaşlarına bakmadan babalarının, halkının ve vatanının azatlığı uğrunda kureship olganlarını da göstermek edi. Boeing 737 kazasından sonra Indonezya'da 26 ölünün cesedi tapıldı. Onlar DNK tahlilini yapmak için yollanılacak. Bundan son bu şahısların kimliğini belgelemek mümkün olacak. Kaza yerinde 800'den ziyade kurtarıcı çalışmakta. 50 dalıcı geminin öz yazılarını kıdırmak devam ederler. Onlar tapılsa kaza sebebini öğrenmek mümkün olacak. Boeing 737 Jakarta Havalimanı'ndan uçup çıkkan son yıkılıp düştü. Uçak uçuştan 13 dakikadan sonra ortadan yok oldu. Uçakta bulungan 189 adam helak oldu. İtalya'da şiddetli yağmur ve yel neticesinde 9 adam helak oldu. Onlarca yaralandı. Bu haqda memleketinin kurtarıcı hizmetleri haber etmekte. En çok su şimal tarafına bastı. O yerde en yüksek tehlike seviyesi ilan etildi. Bu haqda yerli poliste bildirdi. Venetsiya'nın tarihi merkezi de zarar gördü. Onun aman 75% su altında kaldı. Lagunadaki su seviyesi 1,5 metrge ko'tarildi. Nakliyat hareketi to'xtatildi. Yerli kimiyet sakinlerini vaqtincha uzak mesafeli yollarga çıkmamak çağıralar. Macaristan Zakarpatya boyunca vekiliyetlisi deb adlandırılgan vazifenin adını deniştirdi. Endiden son bir vekiliyetinin inkişafı hakkında degildi, sınır boyu yerleşken iki komşu bölgelerinin işbirliği hakkındadır. Yani bu senenin barine kadar bar olgan aynı adını aldı. Karar Macaristan Adliye Nazirliğinin resmi neşrinde yayınlandı. Avgust'un başında Kyiv Macaristan hükümetinde Zakarpatya boyunca vekiliyetlisi
комиссиясы де падландырылған вазифенің яратылуына дайыр наразылық білдірген еді. Бұл вазифеге Иштван Грежа тайын етілген еді. Украина тыш ішлер назерлігі бұл мемлекетінің ичкі ішлеріне кірішов олғанына деді. Тунисте террор элемі нәтижесінде яраланғанларының сайысы 20-ге артты. 15 қанун құруйжы ве 5 арби олмаған. Қадын кендіні полис тақымы янында патлатты. Ось көзінен көргенлерінің сізлерінден бомбаны терроржы тек полис янына келген сон әрекетке кетірді. Қаза Франкистан елчелігінден 200 метр ұзақлықта олды. Шымділік патлав үшін месулетні өзіне ичбір группалашма алмады. Бүгінде Тунисте февкуляде вазиет режимі әрекеттідір. О 2015 сенесі суыз коротында терроржы ұжым еткені үшін 38 адам әлі қолған сон илян етілген еді. Украина ордусы еді яны зырхлы ташыйжы алды. Олар ерлі зырхтан япылған мақсус челик ешлеп чықыровның әрба самағында незарет етілді. Дүния стандартларына ұйғын келді. Морозов адына Харкив бойынчелік бюросы зырх ташыйжыларыны Украина селялы құветлерінің селялануына берді. Бақта Укроборонпром сайтында хабер етілді да 40 зырхлы ташыйжы ясала. Уч ода ашхане веаратланмақ üçün ер. Киевде моқсулаштырылған мили бала хастаханесінде айле одасы донатылды. Хастаханелерде чоқ вақытқа сүрген тедевеленувде бұлынған балаларының ана бабалары артық ратлана. Озынеча ве қаве япа біле. Бұның елеге желемек үшінде қала білелер. Хызмет бедава пара Рональд Макдональд евы тарафындан айрылы берілді. Боле одалар Львиве вины тяда чалыша. Бір ел içinde боле одаларының хызметінен 10 bin ана ве баба файдаланылды. Эта комната появилась как бы. Бу адамен мында булунганымда пейда олды аналар үшін пек онайтлы бір ратланмақ ұзуне келмек мүмкін. І ми будемо далі вкладати. Илерде де bizim хастаханелерімізге ятырым yapmaq devam etecekmiz. Balalar için tek büyükler için degildi. Saqlav için para ayırılу sistemасы dönüşmek gerek. Nazirlik tarafından tölenilgen hizmetler çokça olmak gerek. Yani bu yerde koşma hizmetler hakkında söz. Bu hizmetlerge gerekli kadar para ayırılsa, onlar her bir hastahanemizde olacaklar. Құрметлі серджилер, бұл дақиғаға бұл соңки хаберамасы да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV еле олы насығылықнен қалыңыз көрішкенже.